Kubor ka Batesi TV ka undi basnyambak penjasliang Rupa Premium Meghalaya. Kinong yalam jok Nehu Non-Teaching Staff Association haga khatsau trik uklalangkot arjar arpun riu kilalit menpensngau hakmat menteri rambak ke jala konrad ke sangma halor ke Jingeh kiba ke school ba North Eastern Hill University kia kenduk mau siang nakadau ke jingbom dan vice chancellor registrar finance officer kiba deki klik kiba pentelon ni kam kijam hapok school ba Nehu. Presiden juga association ubak Milford thank you haga Jingeh kran bagi lat patai kubor ula ong bakum bakalong menta kinong tray pok school ba Nehu kidon hapeng ke Jingeh ke bakrau namar ke jingdona nong tray barga ktaru wat ya ke tray kam tray jam nakadau ke jingbom yat bet ya erti pok school ba ula ong balada ke Nehu ke Ngam Wanrah Jingeh ru wat haka Pule Puthi barkan ktaru wat ya ke Pliang ja jo kinong tray hapok ni ke school ba Tajuk Non-Teaching Staff Association mungkin lawan lang ni man ya dan bentalang naman taga niya kam kabakia ba mundan sunok mikmat ban penya ke university itu ba kam susi susu kalau ba nolo bangiladuna staff mentang idon hapo aspa mud ki regular staff tigi parlok jungi ki contractual ki outsource ki bayarap ingin nakapor ban ketiu ya ke university tigi kim yo ya ka tulop jungi ba day hop kon yo lakba nice pangun ye tinggi ya kendo ye ya honorable CM ngida sungu ba yong be intervene babun ni mata jangan Nehu namar bang yi ko weru kalau ba ka jingdu no ka jing e jangan Nehu ka Wanrah ka jing Wanrah ye ka jing e Pliang ja jong ki ba duk besuk tinggi hapanya simkiai kan ye te ho rita ki salary provision kumbalai kran ki samlah ni ngin ya persyang ban penya ka Nehu ban bat ngi rekom ni request you honorable CM ba un in le lam ya ka ke ga baila nak lem jongi te nga kerpat UP press bin sung thu ba ngi wan ngi kulum lang man ya ka unju ka jingmot ban ya mer jingmot yang ta ka well being nam ta ka jing ba jong ka university namar ba Lada Ngam ni ka university ni bar khoi ka jak ri hu jong ni ka Wanrah ka Jingeh Wanrah ka Jingeh om tang ya ka jingnang start ya ka Islam Pule jong ni rei ka Wanrah ya buat ya ka Pliang ja jong beduk bosuk markhab marjan jong ka maulai berhoi